masinyane masinyane siyakulishiyake Israeli ngajabulisiyo kayana Jesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela abazalwane bonke etendeni emnyudeni. Igama lami ngingu-Innocent ngokwamabuyakhulu. Kuyangijabulisa kuba la emnyudeni ngibonge kumfundisi uDladla ongimemile. Noma nje ube late kancane ukhona kade esengimeme kuqala kunawe. Engazisa kodwa ngasengazi imithanje basengazisile singixhuma ngiyahlala uma eqeda ukukhuluma nami masiqeda ukukhuluma sizangibuza ingane zami ezengama nazo njengamanje omunye wabuthi baba umngani wakho yini lona okhuluma naye ngathi naye akuyena umngane wami umfundisi wami bazalwane kuyinhlanhla ukungena entabeni umusa kunzima akungeneki gosh ikakhulukazi uma uqala ukuzwa ngentaba ize kade uyikhola isikhathi eside mina la ngikhuluma ngami ngineminyakanyana ngisekholweni uNkulunkulu wangenzela isimanga ngizokhuluma nje into yokuqala nje kwakade kune graduation yesangoma sasendaweni abaziyo ke kuba khona ezinye zisiphelezelayo zizose futhi ngamanje siyagcotshwa kusesisangoma nathi sasithanda ke size senze izinto ezithize sisifihlele ukuthi sibhule ukuthi ibrand engifihlile kodwa ngikhumbula kahle usuku lokuqala lapho ngifisa ukukhona lento yokoma komela ukuthi ngibe senkonzweni badela konke lokho mangaphazama ngene imizi yazaba u4 sengifuna manje abantu ngoba lento yavuka sekulate abantu sebehambile abayinkonzweni mangene imicishe u4 kwaMpontshane wakagumede wakanyawo aze ngangena kulo muzi lona kune graduation khona abamba enye insizwa lapho sahamba nayo saya enkonzweni bazalwane mangithi kukhulu ungena entabeni ngikhuluma nje mina ukuza ukuguqa ngikhule mina siguqa ekhaya kithi ebanede kulona themba kwalokho mangimuva ngishiye ekhaya ngakhonza nabamhlophe abaguqi isikhathi esiningi noma laba kade nginabo bebengaguqi ngaze ngaba get used of and then uma ngabe sekufika endabeni yasentabeni hayi ngoba utalatiya kodwa into engayibuka ilena ukuthi sekwenziwa into yangempela sengikwenza ngokwempela ngoba nzima lokho ukuthi uJesu uthi uKristu inkosi kunzima noma buhambe iminyaka emingaka ekholweni ngikhuluma ngami bazali yikho ngithi ngiyafakaza angibonge ukukholwa ngikubonga umusa kaNkuluNkulu ongiholile kwanza kuba la nongifundisile ukuthi ngingaxolisa inkosikazi wami into enzima leyo inkosikazi umfazi enye yezinto engizothi ngiphawule senkohlela phansi ilena ethi mina bengolalela amakhasethi bengilalela imisakazo bengilalela ama-CD awentshumayelo umculo kodwa akugxile entshumayelweni beyingangithindi mina intshumayelo ngoba bekazi ngithinte ngenkonzweni kodwa ngimangele mangene entabeni noma ngilalela inkonzo zasentabeni ngithola ukuthi ngiphendulwa ngithintwa intshumayelo efonini
ngimangele enye izinto engimangazile ukuguqa noma ngithi uthi Jesu Kristu inkosi angisakhumbula ukuthi kona uJesu Kristu inkosi ngangade ngisebhamshela uzokhumbula owayekhona ukuthi kade kuyinkonzo yokushisa umuntu dadewethu wayekade nenkonzo yokushisa bazalwane uma lithi iBhayibheli ukujwayeza umzimba kuyasiza ukujwayela kwami nje ukuthi ngoba umuntu owaqala ukuthi athande entabeni inkosazi wami ukumlandela nokuthi ngihambisana mina bengayifuni indaba yokuhlukana komndeni wami abanye mhlambe kade beke bangibone angihlali mina ekudeni nomndeni wami ngihlala nawo ngifunde ngezinye izimo kwelokho ngathi isikhathi sokushaya manje ake ngithi ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane ngakho konke khona okunye engithanda ukuthi ngikukhulume mhlambe ngazi bangiyabhimba yini kodwa ukuxolisa ngithinte ubufakazi kulezi insuku ngithanda ukuthi ngixolise kubona bonke mhlambe abangibona kwakunade kunenkonzo embuka kunensizwa yase Underberg manje ifuna indlela yokuza lapha nenkonzweni engikuxolisayo ilokho ukuthi ngangiphuma enkonzweni ngingena ngizama ukumdirector kodwa into esengiyibona ukuthi wafanele ngiyenze ukuthi ngime ngaphandle aze afike bese uma ngijoina ibala ngoba uthele wade efakaza kuyafana nokuthi uyamdelela uNkulunkulu yize kayingakaqala inkonzo injalo intshumayelo kodwa kufanele ukuthi uyamdelela uNkulunkulu ukuthi akame kancane ungithintile enhlizweni yami bazalwane ngixolele kakhulu mhlawumbe babona uma ukuthi kwaphuma kulokhuzani ku-YouTube inkosi omuseni inkosise uJesu Kristu inkosi uJesu Kristu inkosi